Unjardın xêr hatine gelî mêvanê ezîz Esingan Qosî hindamê rêveberiya Komeler û Nayê Gurcistanê me. Ez gelekî kêfxweşim wekî hûn îro gişt hazirin ser vê konferensê. Îro seva me qedrekî mezin e wekî vê konferensa dîrokî û navnetevî panêla dida ez derbas dikim. Eva tişta tişteke nû ye seva min. Divek hinekî jî berxa dikevim. Lê ez barim bi alîkariya we ez ê panêla dida baş derbas bikim. Ez ê dî gelek serê wan neêşînim, ez ê derbasî ser bername panêla dida bim. Ve giştkara program hatiye bela kirin, lê ez ê dîsa carî din bînme bîra we da. Navê panêla duyem Kurdên Kavkasiyê, ziman, mîrasên çandî û zanistî. Panêla duyem di şeşa xeftwanan. Her yek ji wan devletekî ne. Xêr hatine, serçev hatine, ez ve giştkara serkeftinekê mezin dixwazim. Ez ê nasiya xeftwana bidime we da. Xeftwanê yekem, Birêz Dr. Rasul Geyik. Zanîngiya Înstîtûtîya Zimanên Zindî ji bajarê Merdînê. Birêz Dr. Yaşar Abdulselamoglu, mamosteya zanîngiya Sofiyayê, Bulgarya. Xanima Ayten Kotikyan, xwendkara lîsansa bilind ya beşa peywendeyî navdewletî da, zanîngiya Hewlêrê. Tune? Biborînim da. Birêz Murat Şamîlov, sekreterê Komeliya Berbank. Birêz Nihat Gultekin, nivîskar lêkolîner ji bajarê Stenbolê. Birêz Ferudîn Seman, sernivîsara Kovara Zimannasî, Ziman û Zar, Hewlêr Başûr. Xanima Gulnara Abduloglu, berpirsa Komîtetiya Çandê ya Komeliya Berbankê Kazaxstan û gişt xêr hatine. Hîvî kîm cem axeftwana heye, dem axeftinê 10 deqe derbas nebe, herekî we 10 deqê ve heye. Em qedrê bigirin û van 10 deqe de cî bivan. Ez ê wara îro hinekî hej bim, karê min ne îro hewcê dike. 10 deqe şûn de ez ê mîkrofonê ve vêsînim, xeyda we yekê tune be. Asa jî hîvî kîm cem berjdarwana heye, eger pirsê we hebe, hûn pirsê xwe hazir kin, daviyê da vê axeftwanê me bersî we pirsê we bidin. û dîsa kerema xwe jî ji mijarê dernekevin, çarçûya axeftwanê pirsa bidin, pêşê hûn pirsa bidin, nasiya xwe bidin, ji kîjan weletî ne û pirsa we cem kîjan axeftwanî heye. Spas se we gudarî. Neyse, hûn giş bixêr hatin bi rastî ji bona wiha konferansek wiha ez gelek kelecanî me çima hûn ê bêjin ji ber ku ne 4 perçe 5 perçe navê yek ji ber ku Kafkasya perçeyek mezin e. Yani wek Kafkasya dilek me mezin e. İca zimanasiyê de tiştê ku em dizanin wiha ye. Ji xwe mijara me wekim mamoste înga jî got ziman mîrasên çandî û zanistî. İca berê me de yani tiştê em dizanin 1930 de li Şamê Osman Sebrî dibistana Kurdî vedikir wek kursek vedikir. 1933 de Kamran Bedirxan Qahil Beyrûdê pardon Beyrûdê Erêb kursek zimanê Kurdî vedikir. İca em bana wiha weke kursê wil dizanin lê 1921 de li Tiflisê kursek vebûye. Yani wê kursa em behs kin Caliye Ahmedê Mirazî Lazo hatiye vekirin. İca li vê derê wê demê Quluba Karkerên Kurd heye. Vê derê dest pê dikin. Waxta birasiyan vî tiştî difikirin ji bo me tiştek birasî kirin gel. İca wekî heta di wê kursê de Kanatê Kurdov, Titan Muradov, Semen Seymendov wiha kesên navdar jî li Tiflisê perwerdehiyê dibînin. İca waxta em bi vê rewşelê dinêrin birasî Tiflis giringiyeke bizinin. Sibê jî hevalek mamoste Tîtalê kerem behsa perwerdehiya kursa kir, behsa perwerdehiya Ermenistanê kir li vê derê jî derdketim. İca 1925 xwe wek konferansa Transkafkasyayê pêk o da jî wek hûn dizanin 1928 de İshak Miragulov û Ebê Şemo ji bo Alfabêya Latinî dixebitin û dawê ev têvajo dest pê dikir. İca ji wê çaxê heya niha wek em dizanin divan welata de gelek kes hene, yani gelek nivîskar hene, gelek xebat hene.
İcab beri Stalin ve kimzanın da perverde. Yedenek tiş serbest yedenek tiş kadakhanen. Ev bu khod beset ama külliyata kurdi çetber. İca çıma bana girinci berko bisaya bantışta en çil binin. Erter de haya rojnamaya reya teze beset ama berhevken nekir. İcal ve de remi çıpkın. Yani ev hevdana Kafkasya'yı ve kimzanın ve berkoda nekir. Yani bir şekilde tertip. İjanaha pirsame u revşame u axaftna min veli ser hinkir nazım en be çima berber bu cara duy mine sem tiflisem yani la kesad bisim kutu bejin zaro kelme diye be kurmancı haber nazım diye bir zaman ekten bejin haber yani ez bejim İngilizce dizanen İspanyol dizanen le kurmancı gel keme ijaj berve zaman nasidem jer bejin transfer az meniş ona kız zaman transfer be havce em dici ana khoda معنی خود بیچی بکنه و چهار بچه با ویژی پلان ساز یک نکول لازمه و که اون زمان وقتا دولت که به دولت چیز کرد در پروردهی به سایه ماموسته یا برملافت کرد وی شکلی تدخیجیان امروف ایجاج برکو دولت تو نه ایجاج با وید ویم چاره سری یک ببینن ار چاره سری چیه و که پیش نیاز گلک سازین من هیچ باقیه نه مثلا و که اون زمان سازین بنابرای روناهی آنجی بر بانک هنم او دبی بسازی اینج باکی را تکر نفت کلیو انویچتی داخل ایجال تنی بزبان ساز یا چنا به ایجاج بر ویجی دبی ام دولتی را به وک وزارت پرورده یه تکر نفت کلیان و اموان را چی چکن پرورده یا دو زمانی ایجا مثلا کاتالانیا یا اسپانیا یا وکی دوزانه گلکس işte پرسکریکا جیان برخوادان hatta devlete İspanya'ya götür tamam biraz zamani hebe perverde ya zamani hebe le icalı ve dere gele kabat akın icab götür na zamani ne benerin hak perverde ya zamani le fer hebe bejin ser sera ve ser her uçağa am kabul tıkın le İspanya'ya le Katalanya'ya katına çımak bejin zamani ne bejin diğer Paris'e dedin var be hunet İsa da zamani dedin de perverde ya kobikin İcat gelek ringe ve mesela vesareti anji bisatiyet yanji zanınge handa meref teke ve tekliye o meref nek beşin ve ke meref perverde hiye bike o meref antışta peş ve bıkar evyek adı diyen müdecin ve dereçiye mesela o min ve hanımek vesareta perverde hiye naskı kona hem hevdedin le Gürcistan'ı bu perverde hiye kurmancı 2 saata en benamek çekin بنرنج بود دستپیک بلکه گله کمر لیش بود دستپیک جی افچیه تجربه آزمونه باشه کم رو بر خود ببینه و هیدی پیش بکبر یعنی لترکیه جی برید 10-12 سال bir şekilde perver ya 2 saati destpekir le tabi gele psikolojik fermi derketin İcalı ben neri namet ve çıbe yani de bejine bu ma armanca yanca amraz naf yine yani de armanca ma perver de ya zamanı geçti be yani ne teneli Gürcistan'ı Kazakistan'ı Ermenistan'ı de her dere em de binin az teke ko fikrin be Pırsa dünya şey yani psikolojik dünya perver de hazır kına çiğ materyalan çıba onu bejin Belki materyalin te hazır ki mesela bu kadar bakurt minim her sal hene kez Portugal madet ki vakta müçabet pedagojik ledinlerin gelek himası dati icaz bona ko yani mesrefek tekrin plansaziyek tekrin ve emgiş behevre yani kurden em bejim penç parça behevre em teker navra gahandını em tecrübe ko behevre par ve bikin uvan behevre başfekin ev gelek ingem ana psikologlar için mukabil. O gayri veci mesela akademiye Türkiye mesela gel yani bu kurdoloji bizim gel kabaten ser Kafkasya'ya tekrin heci efkemin icat ve mana baş famkin icat psikolojik kalmacı ve ki zane mafabaya krilini zanen ve mesele o çisteki ve hem van materyalini ancak kabaten kutukunu emmiş bozar o ki xahedim edelim Medobistan'ın her deri berbalafıkın zamanı xahedim bir şekli teknoloji nakhor roja çumaj barkone bir şekli be çare ve psikolojik bu derkebe ical ve dere az nahan zan tasib awak fermi likijan alati Kafkasya'yı naha hakkı fermi her letse ko zanım tam awak fir rekupek tune icaj ber vejid ve meref ve kom khabat ekteniş bu perdehiye çeka o ser vantsta seviye esasiyem bakabetun u bakfın Hevkar ya zangehinden hepaleden akademisyenin viskarinden disa gringen
من بحث اینج باقی کرد مثلا یک جوان جی ام کارم بیشتر پناه نابنه تویم و پناه کرده حتی سروکی می بری مت برش مسافر جی بره زاویه میل قزاقستانی و درجه گله خباتی جدا کرد و حواله نیست دیجی فیلم چک کرد و گله تشترن هلی چی ام بنا کارم بر الاف بکن و چاقی و انجام کارم بیار ایجاد شده بچوک دبیجم حوالکس به بحث الفابه کربو اسکار امریکا مایکل چایت کوتاه خود دبیجه سه الفابه نه وکیم زنان کلیلی آرامی و لاتینی به حجه ام دو یعنی سه الفابه پروردهی بدن وکیم زنان باکور الفابه لاتینی باشور الفابه آرامی پر بهزه او جبوز من استاندارد کریجی دیساج پستری کلمه چما برکل باکور امی بیشتر کرمانجی و زاکیه امی بیشتر لباسو بادنی و امی بیشتر سورانی ال ایرانیش با چهار پنج benim yani perverdehiyat düzmani yani perverdehiyat pir zarafa iyiş bu mekringe benim sepe hur bebin o amçvar çaresi yek derken o amre yek derken yani vakti yapabilirim mühim İcabet tiştekiden tişteki hinekleri dahi politikacı bakın zanen lehmu velatalı Kafkasya'yı jil lisan çar velat edincim velatı nabori velatı kan bahskin tüccar bu perverdehi anij bu tiştedim bavayk vekiri reynadın men İcabet berko reynadın men ve em bixwe birin axwe em bikevinin u çareser bikin برین و چاوا به امیل برخواه بدن مثلا امیل تیگه بناف آگاهندنه امیل همو امرازین مدیا آنجی چتن تکنولوژی جی بکار بینه ام ایک درخن انا جبو پروردهی براسی گله گرینگه و تشتکی دنجی ده بج مثلا زنگه ها که دخبتم ماستر ده و لیسانس ده و دکترای ده درزک مهد گاه کافکاسیایی درده من سر کافکاس دخبتم وکرم آن ویسکار و آنجی هر بس آنجی دبیجم işte her green rehnek de Kafkasya ide gele peşketiyor. Yani em vakser demek ki serviç seknen icahine kapar. Me çarpınca var. Me servantışta putuka çapkırın. Zahudiye ve havalci bahatanan berenek der fetahenek revşa nahatını debejim. Ya çi peviste yani em de karın minakedin ve Bulgaristan, Polonya, Kolombiya bibinin mesela مثلا بلغارستان یا جو بوکس مانه خود انا کند شهری جهانی یا یکمین در چیت کن زی مثلا روکی خود شینن دبستانی دولت نام روزه بارجی مالین خود مکتبا وقتکن مثلا مال ده چیه وقت دبستان از روکا انجی یا فاکولته دبیجم تبه وقتکن یعنی جوان دبستانا جوان زنگه خوندکارم نزوند کن یعنی دماغ مروف لسر تشتکی بسکنه و چاقه مروف شخور ریج بینه هلبت yani hafkariye ji bikin le yani devz mane xwe ji bernedin ji ber ku di nav hêmanên çandî de gelek giring e îja du sê tiştê biçûk jê bêjim û biqedîn me bamem û di perwerdehiyê de tiştê gelek giring di nav pirtûkên ku em ê bêjin em ê amade bikin hêmanên çandî gelek giring e bêje gelek giring e vê em zarokên xwe ji bêjeya xwe ji mîtolojiya xwe ji çanda xwe nehêlin چماش بگیم آنین چندی به هر آوایج با مکرینگه مثلا وقتا زارو که ملاخه هیم بچوکه biz hani دایکاخو خبر دیده لک پیوا هین ولی وقتا داره دبستان مثلا د پروردهیات زنگاه دبستانین سرتایی ده چیه مثلا د پولاد دیا د سیا د پیون هواته dedim پیون دجواته dedim پیسازیه dedim ازبیجم کلیاتا آنجی ترکیه پیون کردان yani bu anında 4-5 derkede fazla hazari مثلا نه کردان نواره اجبار کجیم آنها خواهی کم دمین ایجاج بر و مانن چاندی و ها وقت چاره سریا پروردهیه یعنی بی شکلی هم بکن و الکترین بر و از بر کدام نیم بنا دان شیاری ناتیه bana icra vakit peyvadavici emgişti danın Kafkasya çı kavmiye çahatiye serime ev koçberiya kavma bejin mamusta beşikçi bahskir bıkardı vakta bitrina düşün çahatiye serime yani bana giş bu meşe vakta zarokun vakta ez zarokun abi min bidizi radyoya bana godarit kır çima ve çakı kadakı bu vakta düşün mesela o da tarihte radyoya bana bekri bu o dengek nizm bekri bu او از وقتا بجم یا 6-7-8 سالی بوم دنگک دهات او دنگک بحث کم مثلا استانه که بود خود یه استانه میجی برای دگو ولاتی من کردستانه
yani هم بفكرن yani ev çıkartman oraya lisan medker icacı berfe brastiji yani ev de lekul perçe perçe bir nahar gişi bela bu ya leçyen ve em bekar ben mane xwe biparêzin û zimanê xwe dihê de têx nase ki çima wiha giring e ji ber ku di nav netewesaziyê de ziman hêmana herî giring e ku ziman here nasname dere û tiştê din jî dere lê pêşniyaza min em bi hev re ji bo hemû welatên Kafkasyayê plansaziyek çêkin plansaziya misalen dibistana perwerdehiyên çawapêk mesela hûn zanin li Almanyayê ku deh xwendekar hebe dewlet mamosteyek tayin dike bê bira polek vebe yani ev ji bo me dibe ku em bikin rêv azek yani em Kurd nehewce em bibin etnosentrik û em bêjin em her tiştî dizanin û bira wiha be nehewce vî tiştî ye oma dibe em hejmara berhev bidin û wê hejmarê jî nîşan bidin spas ji bo dema we û ji bo gutarîkirina we her Gelek spas. Prezrasyon. Organizatör dikim birastê ev konferanseke hêvîdarim bibe destpêkeke nû ji bo debata entelektüelî ya Kurdên Kafkaske ya ku tradisyonekê wî ya dil û dirêj heye bi taybetî dema ku hevalan ji min dîka kirin rîca kirin ku ez axaftinekê bêm konferansê axaftinekê bikim rastî ez ne pisporê ser Kurdên Kafkasya me lê hinek lêkolînê min li ser dîroka Kurdolojiya Rusya û Sovyetê hebû dema min qabûl kir carekê din ew xebatê xwe min ji çaw derbas kirin carekê din min xandinekê kir ji çavê Kurdên Kafkasyayê min dît ku pêşketina derketina holê ya Kurdolojiya akademîk û pêşketina wî ew sed û heştê sal sed û du sal em bêjin bi organîk girêdayî bi Kurdên Kafkasyayê yani ji bo pêşketina akademiya Kurdolojik ew saheya folklorik zimanî dîrokî ya Kurdên Kafkasya bûye binge ji bo ew teoriyên ji bo ew Kurdolojiya ku herî bi serûber herî bi akademîk di dinyayê de çêbûye ew hûn dizanin akademiya Kurdolojik ya li Rojava di rastiyê de tune nebû ne li Tirkiyeyê bû ne li Ewropayê bû akademiya ku li ser Kurdan lêkolînên ku li ser Kurdan dibûn ew lêkolînin düzena Lozanî bûn Seykispîkoyî bûn ew düzena ku dewletên modern ya netebe dewleta li Rojhilata navî nava kir eger kesekî ku merex dikir em bêjin biçe ser Kurda tiştekî fêr bibe di nava îranolojiyê de Türkolojiyê de Arabolojiyê de ewa de ew dikirin yekem otonom akademîk Kurdolojî li Rusyayê peyda bû û li Sovyetê jî pêş de çû û divir de rola Kurdên Kafkasya biya min tayînker e yani diyarker e pir gava ku min xandina xwe kir ji bo ku rastî ew bikim pişta min jî ji bo ya rast xar bûye ber kompîterê nêzîkî heştê rûpela min serviya lêkolîna de xiz serê sibê min xwand min got qenebe ji bo 10 deqeyê ez kabinêrim çi qas dikarim ew bikim min dît 5 sayfe jî nikarim jê ew bikim lewra ez ê tenê li ser hin xalên girîng ya li ser vê axaftina xwe ew bikim yekemîn tiştê ku dixwazim bipeyvim di nav van hemû babetan de ji bo min girîngtirîn debat divê li ser mesele xecîhbûn yan diasporayîbûn, koçberbûn, revendbûna Kurdên Kafkasya be. Ew debat pir girîng e. Ji ber ku eger em qonağa dîrokî ya peryoda Kurdên Kafkasyayê û Kurdolojiyê jî bikin sê qonaq em bêjin dema prensîba împeryum, împeratoriyê pişta ew dema devletên netewe dewletan ku çêbûn ku hudud hate danî hududan cara yekem hatin danî serê sivê Mamostey İsmail Beşikçi behsa qesrî Şîrîn kir yani 100 sala
حفدان دا لأم دزانن كو حدودن كو حيال نتوى دولتان راستي تاني لسر كاغذ حدود بون يعني دما كل كردستان قصر الشيرين دو برچكرن عشيرين ما ملت ما يا او ندكرن دچنو هاتن دا هر دو آلية سينوري دا جدل روشلاتي و باكورجي همين عشير به هورت دانستاندن تجارت دکرن تکلیه داد دیدن تشتین اکونومیک و هر تشت بردوام دکر لی ابیا پرگرینگه او پرینسیبا ایمپریوم یکو بحث دکم جبر کو یک تشتین کو پروبلما کو دوی ام دیروکا کردن کافکاسیا دا دوی مناقشه بکن اصلا سبیجی من دی همون دیسکوسیون دا دباتان دا جهیه مروف دبینه کو دیروکا کردن کافکاسیا سه سال 19 دما کو ایدی براستی حدود هاتنه دانین ایدی حدود دکاره تسجیل بکه رجیستر بکه کی دچه کی ناید بری پرینسیپا ایمپریوم دا او رجیستر تنبو او تصدیق او سجل تنبو نکاربون دما ایمپریوم او فهم بکن که دمکی گلوبالیزه بوین دی چارچوه امپراتوریه دا بود yani imparatori ne tane o kesin ku serdest bun jubovan derbastı bu. Kurd madem de çarçuva imparatoriya Sasaniyan da bu pişra her dema hatta dema Osmanlı da ketine Osmanlı her de çarçuva Osmanlı imparatoriya da bu ne prensip imparatori bu. O jiber se çar faktörün gring yen vaka koçeri yen vaka askeri yen vaka nakokiyen nahoyan da navcivake da nüfus nişteci mobil bun. Yani de çarçuva imperiumda nişteci mobil bun. Levra emnikarın tescil bikin ka beri se sala 19 Kurdinli Kafkasya'yı çıkaspa bicih kiribun. Naha dema despeka Kürdolojiye da ya bitaybeti ya Rusya dema Rusya'yı da du kes girindin. Yek jivan Minorskiye edenci akademik Nikolay Mar. Her duji ser Kurdin Kafkasya yani Bandora Kurdanlı Kafkasya. Tıştan danin tezan danin çi mıkabın Kürdoloji pişla berdevam nekir. Yani dema Ekola Leningrad'da eri berdevam kırın, eri ev kesin veka Vasilevna, veka Lazarev, veka embejin Kanadi Kurdusev zaman, Çerkezireç, avana brasti embejin Rudenko taybeti hatten saha Kurdin Kafkasya'da lekolinin folklorik, edebi zaman o ev kırın. Mesela bir Çevski sebe ser Kürsan'a sor hatta bahkirin. Yani Ülçevski ser zamanı lehçeya Kurdin Azeri yenko le Kurdistan'a sor da de peyven lekolina dike tiştin kevin peyda dike de ahaftin eder ku de beje teni de zamanı Indo-Avrupiyen her kevin da her ev tiş. Yani ev çiye mesela bisteyi sistema bisteyi dibêje ew kepaniyet têgehekê elmîye di zimanê da û civê ew dike ku eger lêkolînên lehçeyên zimanên Kurdên ku li Kafkasyayê tên axaftin eger em ya lêkolînekê baş bikin em dikarin ji bo zimanê Kurdî ne tenê zimanê İranî ne tenê zimanê Indo-Ewropeyî gelek tiştin green nu peyda bikin eko arkayikin dizmani Kurdi'den. Serbiya eko bal herezede bal kşandiya u ser teoriya biya zaman nasi ya yafefi akademik Nikolay Mar. Akademik Nikolay Mar beri herkesi fahm kır ku zamanı Kurdi bandora bi ser zamanı Kafkasya pır gringe pır mezine o ser çent wuşayan çent ponyatya ev tekir lekolina kır o da nişan kırın ku zamanı Kurdi kevintirin zamana
اره گریدایی بی این اروپاییه لی او زمانی که یافویده یاکو پشت طوفان نو یعنی جارا یکم هاتیا اخافتن جالی کره او کیوا براستی دناو کردین با کردجی او میتولوژی لسر زمان کردی هیا اولیا چلوی سلسله حودان لدما دیچه میرکتیا بیتسی از روشکانم بیتسی ما سیحاتنما خدا دنویسه دنویسه که کرد باور دکن که زمانی وان زمان یکمه که پشت طوفان نو هاتیا خبردار یعنی البته من اوه افسانه نزانی بود اگر بزانی بود تام لگور تئوریاویا سر زمان کردیه که تو خواست نشان بده پشت آخفتنا او تیزا مار اوسیتی او کسی که سر زمان اوسیتی کلتور اوسیتی کار دکن ده 1921 ده کنگره چه دکن بریار دگرن 1921 ده بریار دگرن که جبو چما زمان کافکاسی اوسیتی بوی زمانی که ایندو اروپایی ایرانی جبو که درکن ارتایی یعنی فهم بکن جبو چه بریار دن که بچن ساحه کردستان لیکولینا زمان کردی بکن لیت البته ترکیه ریناده جبو بجیبونا و به لیکولینی همو زمان کرد رولا ایرانی زمان ایرانی لکافکاسیا او دکن رولا کردی به چاقی او دکن از اگر تو دقیقه من همه وقتی وقتی سرداویه از 2 دقیقه پیشکشی وکم زیده نکار گلک سپاس کم پشتامون بو و خواهد سر مینوسکی او فرصة برنسيبا إمبريوم هذا باش مينوسكي زاكية جبركو توريا في إيرانيا انترمزو هي كو معناها في أول ناوين دا دنيا إيراني هر دا قربويا جالية مونغولان تركان وعربان وأرجنتان يكو دنيا إيرانية بياهشتيا بريفريا periferiya dünya kültürel medeniyete İrani. Loma balavi dikşine Kurdan ne bir tesadüfi de çeşedadiyan deylemiyan cara yekem Minorski lekol tek kitaba teza hasar yardıke jboku rola Kurdan de dema imparatoriyanda eko lazara bir acep mayid ve am acep mayid minin çava kur چجاری خودی دولت ناوندی نبونه لی اوقاس گران باندور آوان لسر روشلات ناوین و او که هیا مرو عجب مایید مینه لازرف لی پرسید پرسه راستی برسوا به پرسا لازرف مینورسکی دایه مینورسکی دبی پریفری یکو هر زده رول یا کردایه ده دیروکا مدنیت ایرانیان ده اساس پاراستنه خسریا کلتورا كونيا إيرانيان كليا زمان دا كولتور دا يوروب دا وهروا أس بشنيار دكم جبوه جارة كدن أم وگرن سر وهبان تيزان رولا باندورا كردن كافكاسيا نجد دسبيكا نوزه سالسا ازدي كرن عثماني او كرن هاتن نا گرينترين تش رولا كردان كولتورا كردا لسر کافکاسیای لسر همه کلتورا سر گرجیانجیه سر آذریانجیه سر ارمنستانجیه ویا ام جنوب بکن تئوری و لسر ویا کار بکن ویا بدن ناساندن به چاقه ام دکارم بیشن کو از ام نکم کو پارچه کردا لور پارچه که پنجمه ششمه لی لور استروف چتا جزیر گراوین کردستانی هنه خوجیهن دیاسپورایی نینن خوجیهن دوی جاره کدن رژینا کلتوری یا کردن کافکاسیا لسر اساسا و تئوریان بی او کرن آنجا وچه هم دکارن
دعوا سیاست و تشتانا بکن برای هر تشتی جواب کنه کرد یا کلتوری برنگه کیوه Murat Shamilov, Navigatora Bres Murat Berbanga Kurdin Kazakhstan Keremkan. لی ایرو هم گلی جماعت عز دوا و گلی اندامین کنفرانس لسر نوی کمیلوم کردین قازستان در بانک و سروکوی عزیز بدرخان از وگش کسلافت کم همو میوانین تفگرین و کنفرانس بدل گرمی سلاف دکن کنفرانس ایرو لباجار تیفلس گرجستان براستی کنفرانسک نمونتویه هم بیشن سپاسین خو هم خواستم بیشن کمیته ارگانیزاسیون و کمیته کردین گرجستان رونایی خواستم بیشن لسر گوتنی رافکی یعقوب میرزویف کردین قزاقستان بلکه سی سالین قزاقستان ده هاتن سیرکون کردن لسه اتاپا 1937 ساله 1944 ساله و 1989 ساله دوی وقتی وان چند ساله دان کردی قزاقستان بون دیاسپورک و پیر گرنگ کردی قزاقستان 1989 ساله به سرکاتیا وی وقتی سراکی کمولیا کردین سوویتو برگشکی رحمتی محمد سلوی باوا کاملا یک بون هاتا وکرن و قزاقستان به یکی به سرکاتی تیمور علی علیف کاملا یک بون به قزاقستان هات وکرن لی 1991 ساله کردین قزاقستان کاملا خونجی هات آماده کردن نری چند سالان چند کس بون سروکی کردین قزاقستانی جنوان دا بدری موسا سلیمانوف، اکادمیسیون نادری کرم نادیروف و اکادمیسیون کنیازی ابراهیم میرزویف جناکاجی سروکی یکی 1991 ساله عزیزیو بدرخان بود و 2021 ساله دیساجی عزیزیو بدرخان. هم بیشن قزاقستان چاک گوت بون 1995 ساله پروژکت اسمبلی گلین قزاقستان هات آماده کردن. برای پروژکت ملت قزاقستان خو گلگرن هیزدکن سالان 2025 ساله ته 30 سالین اسمبلی گلین قزاقستان لبی وقتی چند تشتی گلگرن بونه سبا کردین قزاقستان 2013 ساله اکادمیسیون کنیازی ابراهیم میرزویف بو چگیری سروکی کمرا قزاقستان نور سلطان نظربایف اسمبلی ارشاد دیلب و هم بیشن 2021 ساله جارا یکمین لآسیا نوین و مر کرد که کرد بود دیپوتا پارلمانتای قزاقستان وکیل حسین نبیف هم بیشن ایرو لکامرا قزاقستان یکتا کردین قزاقستان بربانک 11 شاهین نهایه 12 شاهین نهایه کاملا بربانک لیاقتداری فرمی به قزاقستان نزدیک 5000 کرد جین ساجی هم بیشن وکی نه فرمی وکی 800,000 جین هر لوالات قزاقستان دل فرمی هر دکومنت دا ملتین خود دکارن کرد بنویسند دیناوا سیستم بربانگی دا هم خون کمیته چند کمیته نه کمیته هم بیشن دین چند ونرا کردی زانستی کمیته جنان مجلس دایکان کارساز و چند وقفه نه وقفه ابراهیم فلیپ وقفه کنیازی ابراهیم میرزویف لسر پیش داشتنا چند ونرا کردی تخابتن کردین قزاقستان 1991 ساله دا لفرمی روزنامه خون نشان دادن ناوی ژیانا کرد و 1992 ساله دا کوارا نوبار وی وقت کوارا کردین سوویت بود باشه هاتا گواراندن پروفسور اکادمیسیون کنیازی ابراهیم میرزویف
2021 ساله دا جار یکمین ام بیژن قزاقستان حرف سیریک داد ارتوک تی درخستن لی جار یکمین زمان کتاب الفابیا زمان کردی حرفین لاتینی و هات چاپ کردن لوان پرتوکی نام بدنا کمال کردین گرجستان رونایی و دی کنفرانسه ام گلکی دیساجیشانه و سرکفتن خواستن گلکی سپاس Resniyat Gültekin. جن هفتنه و در حق کردواری دا ام داخفن مجاره میرو کردن کافکاسیا باشور میرتا دیروک و زارگوتن دیروک بخوا برگه نامنه دوکمانن زارگوتن همه بیه دیروک همه از دخوزم در حق بی مجاره دا هن گوتن زوزو بیجن زبرکو دم کنه بری هر تشتی دیروکا کردن قافقاش باشور و جیانا بانا براستی جباکا بانا گلک پرالیه افرش بیه مجارا کلام و مقام بان لوه هرم گلک بیارن جد دیروکا دناف کردان دا به پرانی به آلکاریا زارگوتن هرم دا جی گرتیه و حتی روز ایروین هاتیه اف هرم د زمان و دیروکا کردی دا وقت ارد دولتا شدادیان آران دشت روانه یعنی دشت یریوانه لاچینی ته بناف کرن پشت ورار تویان دولتا میدان لسر به عرض حکم خ مشاندیه دمکه دیروکزان هیاما کرناره سترامبون دنویسن خود دستیشان دکه که نیستجیه هن لباکور ان کل در دورن چیه آرارات دجی کاردونه سترامون دیسا سالخ دده که وی پرانی آگاهیان درباره میدان داجی کلام و دستانن اپیک ان یه دنگ بیجن وی دمه ورگرتیه و افکم نشوپی دوالت میدان دا گلک بلبوی بویه جقشتان حتان گوند و عشیران کوچر حوزانان گلک بنابو دنگ هبون که بویارن دیروکی و اوینی بابه که دستانن اپیک دستران روی و نویسکاران روژابایی ین 3 سال 19 دا درباره دنگبیج و کلام کردا گلک تشت برهف کرنه و نویساندنه سال 1930 دا دو بیوش ده مونت پری خواد کریه پشت یا سال 1804 دا جی موریس واگنر دمک لدور آرارات لیکولین کریه و به آلیکاریا سروک دبستان هرمی یا یریوانه خاچاتور آبویان هم کلام کردی برهف کریه هنک جیبان ورگراندی آلمانی و پرتوکا خدا پرتوکا خدا بناوه سرناوه رویتیان من لی ایران و ولایت کردان دا وشاندیه هر ویسا جبان کلامان کو نویسکار و لیکولینرن روژاوی سال 1840 و حتانی چهاران ده 3 سال 19 دا دبان هرمان برهف کرنه و ورگراندن سر زمان آوروپی لبل اف نگیشتیه حتانی نفشین دمامه اوسکر بلوجد خواتا خویا جسال 1905 نهان دا سرناو عشیران لباکور کردستان دا گلکتش نویسینه و ارتش رواکریه کرد خودیه که نشوپیه که دولمت کلام و دستانن به مجارن شهر اوینی و یه ماینن گلک کردولوک و میسیونرن سال 19 دیار دکن که خریستیانان لکردستان به تایبتی جه هرم قافقاز که باشور سترانن خونی اولی به زمان خود لیه اوینی و دلینی جه به کردی دستران و دیتنی آرسن یارمان جه پرتوکا خونی پالو هارپاتا پستراست دکه آگه دنی جه ارمنیان جه گلک کلام کردی برهف کرنه و گلک جبان جه به زمان خود سترانه دنیوه پیشین سال 19 دا خاچاتور آبابایان و نیوه دویم دا جه کومیتاز کلام کردی برهف کرنه ده دستپیکا 3 سال 20 دا سارکونی هایکونی جه
سترانبیجن یان کو به کردی کلام دوگوتن 28 دستان کردی برهف کرنه و اف و پرتوک لموسکوای وشاندیه نوتای 13 دستان دبی پرتوک دجی ج آلیه کومیتاستا هاتیه آماده کرنه دما ریویتیه که دا کومیتاس لدشتا یریبانه آرارات راستی دنگبیشه که کردی کال ته دنگبیش برخ دا چیوه که او دستره کومیتاس بها دیجه کاله دستره نوال و چیا جپیرا دستران کومیتاس لبر دسکنه و حتی کلامن دنگبیش دقاده گهداریا بیدکه و باشه دنگبیش کال جه کومیتاس را دبیجه اری لای من از کردم و به کردی دسترین دم کردک تنه لهمبر چیا که دسکنه ام به هر دو را کردی داخفن و دسترین باگرد شال زنجی ده سال 1950 دا 15 دستان اپیک ان کردی به برگر روان آلمانی چاپ کریه و تیدا نو سیح دنگ بیشن و هیامه جدرستیشان دکه دیار دکه کوبی دستان سیابت و خجه ده سال 1909 دا جزار کلش عبدال لگنده کربنستار گریدای یریبانه جدنگ بیشن محوی ازدیجی مموزینی و دنگ بیش بنابه صادق جی دستان لیل و مجدون برگرتیه لما خوابن ابل هر سیوان دنگ بیشن زیدن آگاهی متنه از دخوزم اوی تشتی بیزم حتان سال 1930 در حق کرده داویره که خبات کرنه پرانیه وانا کسین ارمنی و کسین امبیزن روزاواری وانا کار کرنه سال 1930 شنداتر به کرده هیدی دست بکریه افزار گوتن برهف کرن خبات مشاندنه تایبتی جی امین عبدال حجی جندی به وانا و دست بویه و باشه جی اردخان جلیل جلیل نور جواری بردوام کریه گلی هوانا از بره که دخوزم بحثا مجزای آسیای بکن جبر کو بریا یا خواتک تنه دما اوربلی دبه دیرکتور انستیتویا روژالاتانسیه دخوزه رخ کومین عربستان ترگولوگان ایرانستان اوین ماین دخوزه گروه که و کردولوگان جبکه هره که براستی جی تکوشینه که مزن دده و گلک کردولوگان جدا جیادا دخبته وانا همیش که گشت دینه جیه که و گروه که دا بجیت که مرا دکاره بحث قانا دا کردو بکه سوکارمان بکه رودنکو بکه وقت زانین رودنکو پاشه هره که در تیزاخه در حق مموزین احمد خانی دا چه دکه و اوا نوا کرده سوویت باشور دا زیده تر بلا کرنه و واقعی دنجه دما اوربلی کاره که daha başlar çetke dokhoze kadro nu ye civan ye nu üniversite qatandın wana jidgre u dokhoze ve kesin nota Musalyan Simurnova Kerim Eyübi Ordikhan Celil ji Akademiya Ermenistan dışine bir kome o vereke brasteci gelek xavata hejate çekene vakti zanine Ordikhan Celil ji tezahı ser کلا دمدمه نویسیه دوی خواهده ده هجای گوتنه اف خواتانه لسر دیروک چاند هنر عدد آبوری فلسفه پسیکولوژی گلک آگاهیار ددمه ام برکت کارن هنه که بحثا روزنامه ریا تزه و رادیو روانش بکن براسته تسته هر گرینگ اوه که گورمنت کاری که کولکتیف هاتیه چکرنه و 1800 کلام ما هاتنه برهف کرنه و اف کلامانا گشت ملودیا وانا هاتیه چکرنه و ویره که داجه صدان کدا خباتکار هیه یعنی که تیتال بحث کر از ناخوزم زیده وی بشه هنه که رادیو روزنامه ریا تزه بحث بکن اما وقت جیه که روناهیه یعنی هم چعبه که ساله دنرن جبر که اف دبستانه تاثیر یا سر مگشت هیه ایرو ام هاتنه ویره که جی براسته هم گشت
تأثیر ریا تزه و رادیو دارن اما لازمه مرا بره که هن نوا ببیجه وقت عرب شنو قانادا کردو وزیر شو حجیه جندی جاسم جلی شامل از کرد احمد حپو فرق وسق و گلک دن براسته امنا توایج کردن سرحدی بون جبون جمع هات بون وان درنا و خم و خیال وانا توایج کرد و کردستان بون براسته جه ار شخصانا پرانیه وانا اکسی دیت بون سال 1915 حتی 20 دا کنکوژی دیت بون گلک وانا سویج مهون سوی خانه دا مزم بون تشتکی بالکشه جلیل نه آبی هیا نه جی خالی هیا یعنی دما مبا بیشتر بود براستی از گلک جی تأثیر بود دخوزم مبی تشتی بیزم برسنیات دقیقی و مایه دقتی نه دخوزم مبی تشتی بیزم یعنی گلک کسوره که ده و بابان ده بابا کردن قفاس چون رحمته لی تشتکی باش دزدانم کو اف ده و باب دمرن لی وانا پش خدا میراته که گلک مزن جبو مدت مهیشتیه براسته تنی زاروک نهیشتنه هنبزک حسکرن ادبیات ملت مهیشتنه دیروک اشتنه زارگوتون چیروک ستران دستان رومان هلبست اشتنه و ایروژی ام وقت بحث کردواری دکن ام بوانا ما بیشی کتاب کردن کاکاس نویسکاران خوند و باشه ما مراق کرد ما خواست ام وانا ببینم ما گله کسی دیدن باشه نوبهاری دام سالان هر بیوین چکر اوا تیری نکر ما کتاب آمده کرد اوش تیری نکر ام هاتم بی اردنگاری ایروانه در دوره پامپا کردان ای گنده ام وان گندانا گشت گریان براسته ارتشتانا گشت برج امنه هم بری بی چانده هم بری بی دیروکه وک ام برج خد دادن جبر کو جبانا کردواری کردستان بجی وانا میراته که گله که مزه مرشتیه و ایرو ام گشت یعنی انا از نه سر نفخه خبرده از ایرو خد دیندار دونم که جبانا وانا حتی دسته متش تکته از وان تشتانا بکن براستی جه مگلک نویسکار و روشنبیرن کردن سوویتا بری مدیتن وقت ام بیشن جلیل اشکر بویک احمد حبوت حسن رشید فریدا جواری مرزا جمال کرم سیاد ایرو دیدار کرم آسیکا قادر وانا مگلک مورالکی زیده گرتیه اف خواتا وانا جبو ما بیه ناوین دا مورالا مه از داوید گوتن خواد دیشم مرن حقیقت که آن ایرو آن سوی دایی که با مجی مریه و یه بمره لین بکارم بزار زمان خبا زمان دی و با خبا بجین زمان ما دیروک زارگوتن و هبون مایه ام بیرا نکن دایی که ما کردستانه ام دیسا بیرا نکن زمان و والات ما همو تشتان مزنتره سپاس از برکیف خوشم تبلی یوی کنفرانسی بوما لی من تبینیگ هی اگر شاشیگ آخفتیم چه بو برکو از خو ابلی کورین کردی نوند یعنی سورانی یعنی کرمانچی جری نویسندیه جبو راسی جبو کنفرانس زانستیان نتویه زانکوی سورانو انستوی روزاد ناسی روسی من یعنی آماده کربو نهاجی وق کرداسی یابتا جبو پیشکش دکم بیچاره اگر شاشی چیه بوش برکو کرمانچی من نوارا نرمیه پیشک شاشی چیه دبن سورانی نرمیه تنه از بیشتر من کرمانچی پیشک باشه اوکی ها زمان کردی وقت چهار سر کردن پرسن نتوی ابا یعنی تایتلا سرکیا لکردنا منها پیشکی زمان فاکترک یا هوکارک جبو پروسه نتوسازی زمان ناسنامه نتوییه جغرافیا زمان کردی زمان کردی یان زارو بنزارن کردی سیاست جنوساید کلتوری و اسیمیلاسیون زمان کردی زمان پیروزی
زمان و ئیدئۆلۆژی، زمان و گۆڕین یا گۆڕانکاری دیموگرافی، نەبوونە زمانی یەکگرتیان ستاندار، نەبوونە ئەلفابێتە ستاندار و داوی ڕاستەدە و ئەنجام. ئەزێ دێ بەگەڕم سەر تێتلا سەرەکی زمانێک کوردی وەک چارەسەرکردنا پرسێ نەتەوەی، ینی هون دەزانن زمانێک کوردی وەک هەر زمانێکی سەربی ینی زەوی عەردی ینی بریتیە پێگاتێژ زار و بنزار و دۆڤۆکێن جیاواز مینە کورمانجی باکوور و کورمانجی باشوور ینی سوبراین دبێژنێ گۆران هەورامی زازاکی لە کولۆر و کەلهوڕ لێ مخابن ینی ژبەر نەبوونە دەوڵەتەکە نەتەوەی ji بۆ ما ئەم نکارین وەکو عەرەب و تورکا و فارسە و ئەرمێنیا نەتەوێندن زمانێک ستاندارد چێ بکەین. ئەڤەژی ڕاستی ji بۆ نەتەوەیە سەردەست ناسیۆنالیستە نەتەوەیە سەردەست ئەوێن وڵاتێمێن داگر کردیا یعنی گەلک پرسگیری ji بۆ مەچیەکردنا نەها لە باکوور بێژن زازاکی زمانە نەزارەکە لە ڕۆژهەڵاتی لە ئێران دەبێژن هەورامی لەکی لوڕی زارە نەزمانە لێ کوردی زارەکە فارسیە ئەو یعنی نەرینەکە ئەیدۆلۆژی ناسیۆنالیستی شوێنیە و عەرەبژی دەبێژن پڕانی عەشیرەت و تیرە و هۆزێن کوردی بەدەجاوان عەرەبن شتێک نینە بنابێ کورد نەرینەکە ینی دەبێژن تەقدیسکردن پیرۆزکردنە ئۆلی دینی ئاینی فارسە دەبێژن زمانی کوردی زمانی دۆژەهە يعني جهنم وعرب دبيشين زماني كردي زماني أجندة وديو درجة درجة بكرمانش دبيشني وتركاش دبيشين أصلا يعني زماني كردي تنو يعني هل بد أو نرين يعني ناس نيالستيا راجس بارستي نرينا كأيديولوجيا يعني أرمانجا يعني بوليتيكي سياسي هي جبو يعني جوهرين ديموغرافي حتى ولاتي ما اجتماعي مع عرض ما بكان عربة وتركا وفارسة وهي دي ملتي كل شيء بكان ها وداقر كريت شيء انها مثلا ام لباشور شما دبيشن اس دي عربن فعلي عربن فعلي نكردن بدجوان ضبطينا عربي اشورينا اس دي اشورينا يعني نكردن ما بس تاوان ارمان جوان ارمان جكا سياسي ايديولوجيا جواب تشكرنا نشتمانا كردان او بريا الدين او بريا ايديولوجيا يعني مخابن هن جارة أم ديتا بيرا ما سالن هشتي حفتي أم كاتمني بن باندورا إيديولوجيا شاب كومونيستي دقوت يعني كورد وكرب اللي تكادن بلا نقرينجا يعني هون أم عراقينا أم إيرانينا يعني نرينا إيديولوجيا شاب أوكي نرينا إيديولوجيا إسلامي نرينا كشعبيني بهم بالكردا جبو أسيميلاسيونا يعني جنوسايد كالتوري أو هنق يعني الرجلات الناس مينوروسكي ادمونس ومخابن هندك كلش يعني اوين دبيجن ام اكاديمينا ام زمان ناسين دبيجن تشتاق بنابي زمان كردي تنيا بلا يعني زمان كردي يعني كردي زازاكي كردي كرمانجي سوراني لكي اب نرين راسي اوجي يعني تشتاق يعني ازنابيجم هليا تاوانا يعني بيجم جرميه هم بس زمان كردي بورا او دكتور محمد مكريك جو كردين رجلات خلق كرمشانيه اسبيجم او باليوزا دولتها الجمهوريه الاسلاميه ولا موسكويه او بارتوغ نصاد روبال جبو خميني يعني نبيستاندبو او دبيش يعني زمان الكردي ازاد ميرداد ازاد اوجي كردكي اكاديميه انها او نونري نزال بايرانيه دولتها قرتي اوجي ليكونك بزمان الانجليزي اقول سيرجي بكان بيسن ميرداد ازدي اوجي بيش زمان كردي نابش زمان كردي هنق يعني من يعني اماجي بيكر هنق اوين دبيش ام انترناسيوناليستي ام تشابين مناق امير حسن بور مخابن يعني او بخوم بربكي اكاديميه بس اوجد بيجي زمان كردي نابش زمان كردي يعني او نرينا قد بيجي كرمانجي زازاكي لكي نوري كالبوري زمان او جروبك زمان كردي نعم ليه بنرينا ما وق يعني زمان ناس وق مروبين اكاديمي زمان كردي يعني دو جروبين اتنيكي زمان كردي هاي او زارع لنوفاجي
او كردك سوفيتي بس بعود لكم خلقي ارمنستاني بو برودكتراوي سر زماني كردي وقبل سبق جبو مينورسكي وشاخي مينورسكي بن باندورا ناسيوناليستا فارسا رزا شا ليكولنا كربو دوود غوران نكردن غوران باكوري دريا خزر هاتن دبره هورمان روجات كردستانيه هلبت غوران او زارن زازاكي هورامي لكن ورقش غورانن دو جروب اتنيكي من هن كرمانجي غوران كرمانجي امن كردين روج ابا وباكو كردين قفقاسيا وامجي كردين سوراني ها كرمانجي دي ام كرمانجي جيرينا رنگه هون نزالن ليتشتكي ام بعربي بجن حساسيات وقتی هندی بجن زمانی زازاکی يعني زمانی كرمانجي راسي او هبان مين او بران هورامي جي بجن زماني هورامي او جي خدمتك يعني بي برامبر بي مقابل جبو دجمنا جبونا حزن ميا يعني افشع اشياء يفيد كهون جنبيسينا اخوا رجنامه وغبار وسوسيال ميديا نبيش زماني كرمانجي نبيش زماني زازاكي كردي زاري كرمانجي هي زاري زازاكي هي زاري سوراني هي افش مهلا عندي بيش كردي از سر نبونا زمان ستاندرد باخ يعني ايج بريسكريكن هري مثلا جبومي كرد يعني كردا هر يعني تشا بارشا كردستان نبونا زمان ستاندرد راسي ابا يعني جبوما يعني بربسك دوار قالك مثلا شكلي ام جابدو تناقشي فهمنا يعني نبونا زمان ستاندرد وقت ناس تمنى تبي برسكا قالك مثلا جبوما وهروها نبونا الفابيت هاي ستاندرد يعني هون زانن او كردين روجافا باكور كردين قفقاسيا دياسبورا تيبا لاتيني تونس ومخابن هندك تيبا لاتينيوان لاتينيا تركيا لا كل ما جي صار صدا وامجي باشور ولا روجلات تيبا اراميا بيجن يعني عربيه ولا عربيه راسيه وتيبا كارامي كرديه جبركو هندك دنك تدا هنا العربي وفارسي تدا يعني اوكي او ي في جي تي زال وقت كلمه تاس وقت باشا از يسار راس بردو انجام دار بري سياسة من از شوما ارمنستاني من هناك خبادي تن او تيتالي كرم وراز وجمال او سيران جلال عندك وهلبت بريا يعني كزوكي عندك قال هباني اخفتبهم من اللي كولينك بلاك الروجنامه كردستاني بدور الان سر روجا زمان وكان كنتورا كردين ارمنستاني من اوي راسي تشتغل من الشان انها اوبراني كردين ارمنستاني نابش ام كردين باش نبي ازدينا او جي البد يعني سياستك جينوسايد كلتوريه بشتي هلوش الناس سوفيتي اوين كردين بو اكاديمي زمان ناس من الارمن تشونا روسيا تشونا اوروبا ازي توست خوني دا خبردن كرم خدنگي وانا چه ميكروفون دا خبردن أبا يعني راسي برزبيركا قال لك مجنون جبو جينوسايد كالتوري بيجا من يعني بيشنيار كو كوملكا يعني روشنبيري شاندي جبو كرد الارمنستان تشيب كان هو هبالي ما برئيس دكتور تارسول يكو خدان امتياز غوباري منها او الراسي يعني امادغي يعني امادجي خود درب يعني بالهفكر لدولتها ازي قال سرقنصله ارمنستان رونجدم او اندرانيك لمخابن دولتها ألمانية يعني نابش نينيتن كوملاكا روشنبيري جواكي جبو كردي أرمنستاني أم لدرب يعني أم دامزني من بيشنيار دي جبو وزارة خوين بالا لهرم كردستانية أو زانقين مكو هر سالكي عند خوين دبان الكرد لباكور لرجابال أرمنستان كردستان أذربيجان روسيا جبو خوين بالا يعني ماستر ودكتوراه بخوين حتى فعلا يعني كردية وقتي بقرن بولاتك باجر اخوا وبعدور وانستر شكا كردها بيتن افيا قال لك يعني بنرينا من قال لك بيروز قال لك مسنا ام خباج بوي كن فرسباس ناوی گوتارا خانم کردین باتم یا گرجستانی کرم کی بخاطر و از دخوازم دکلادی خواه وارا بخوینم کرمانجی گرجستانه کردی یزدی و کون ملت هف ملت گرجی 9% زوان ملتنده کردی یزدی زمانه یزدی زمانه کردی باتومه و لحاو هتنه
چیکه وان نه یکه کردی یزدی لسر دینی خامنه لی کردی باتمه بون مسلمان سنید ناوی من گلناره کینگ از من پرس کن تو کرمانجی سکیزان ولاته از پشابونت بیم از کرمانجی باتمه me قلمه me گرجستانیه هیرو از بروارو نشتم دخوازم زواره چروکی کردی باتمه ببین Kinga milletime surgut kırın z Gürcistan'ı da. Şandın dur Kazakistan'ı kire ez hatim vadniya. Kal pireme milletime kurmancı yaşamağı ha günde valatı adjariya. Şunevan kabul eti günde gilauri. Pse kal pireme milletime em kılmi kın. Eko bajır havdu ditbun. Zhavdu pırst kırın. Hun kurbancı kizan gundene. Barkina van hud kırın kizan kurmaç skizan gundene. Yakın got am mal çırusina, yedin gotun am mal çakina. Yaşamağı kurmancı batmıyor varkina bu. Kinga bar tat, kurmancı me bar kırın pasxan. Hatını payizi davare hatı çarandı. Mer pastı çarand. Жынан хвалит кырын, горачет кырын, терле хапеварт кырын. Баксе кал перебе, чик ван бсариха тенги дин, кинга ван сургут кырын, шунеха Кавказе, некане гышки бгери чик бо. Чи хат сари млете мен. Эм герако ван сбирнакын, млете эко шунеха да хажетын. Кинга ман гот дай делемон эшя, Çerkib çatına millet-i mehed. Salih hazar nasıt çelçaran zivistan bu. Bişah askeri hükümeti hatın millet-i me zmalaha da havitin dar. Gotun 24 saat vakti ve heye ko birahun ha topkın. Millet-i me gıştık topkırın hajetin henderiye hissin. Ne gotun millet-i mere kizan valati envedbin. Pır millet-i me predamırın. Вандабон, збер серми, збер нахваши, збер чигуна, беави. Джарки даймон мора дардиха гот. Горкинга эскари хатан гундеван, бранги баве диеман, палан даваре хат чаран. А вечахи чунгбо. Кинга равин кобан викан, шанакаран вибобинан. Паша ван биско сарпалан давареха ва рави валате Türkiye. Zvi vakti kes kalevi nazani bu. Kalkoyaman zeli diyamında. Sadal brangi khat kariya. Şana karbadiya. Varki derdiha ve mar. Milati varki pır bu. Ki milatiha vandakar. Vi derdi van nikanı bun zbir bakın. Hatta niko hoş bun. Ev dert sada delevanda bu. Varkina pır çatın. Domayan predachı bun. Ki ma Kırgızistan'ı, ki ma Kazakistan'ı. Av bu ahriye dur, başamışı yaşamağı no. Uy mayı zvistanı, ki tazibu, ki barçibu. Milati Kazakhan, milati me barın maliha. Diliha milati me çavtin. Pır milati Kazak, milati kurmanjara yardım kır. Çeki garım. Xwarinê miletê me re didan. Hat birî yek merî kurmanc. Gobe sibêra rabûnê ber qepî me de xwarin himskî çekî gerim dîn. Werkîna miletê me Batumê herdê nû dît Kazakistanê de. Nika kurmancî Batumê yaşamış bin pir gundê Kazakistanê de. Pir dixwazin Kurkêxa îzanê bidin pêş veherin. Çi kal pirime miletime psarixa çavxa din kinga van surgut kırın. Gerako am deste havdu bagrini. Pişte hav bagrini. Adat xaz vanexa bir nakın. Bu bakın. Deste hav bagrini. Riespi bindirni. Livra valati Kazakistan'ı eko bu vatanı medudyan. Ahri qsexa da az dixwazim zvagishkan razibam. Ki vayşa çekir. Sebep var ma havdu di, ma havdu naskar. Em gerako çiroki milatiha rast spi bibinin.
گرک و زبیر نکن گلک سپاس gelek spas. Ji bo xwetanê me em na bîzna va derbasî separs û bersî ve bin. فرم دلخوشن الوی کنگری دا و الویان بريزا دا بلی جارنا دنگه کی دیزن حق ما جواتا يزيديا هم يزيدي وكم ديجين هم على أصل مالا كردينا نسر أساسا كي والا هاتي حكم اليزيديان نيري القول تكسير خدا خشيش وفان بريزا ديني خو بهاري حكى والزمان خواري تشكي ونما كردي كذا أو قولوا تكستير ما هزارة صلاة بزمان دايكي بيروز تيتا خواندن يزيدي قولوا تكستيو ريو رسمة خدا ودعاء ودروزته خير خدا بكرديا زمان دايكي بيش الديرو كيشيدا تكيدري كرد بسلمان عن كرد ايش غير اول بيزيدي دائما تبيني ببريدو 100 سالي داغستان كل دبرا ويران شاري جيبو هنگي گودني ايزيديا گو خوش كردا باشقا بكن ايزيديا گوما برايم پاشا قبول كره برايش داي زمان يا دي تريجي ديروكا زمان دبرا شنگالي دا ولالشان نوراني دا هنگي رحمتي بارزاني كادر شانني ايزيديا گوهرم زماني پاكي كردي جي بگرن فجا قلي برا ام حكا دشمن قوتا ما شكل تشتكي دا ايزيدي دا والبن بري هفتي چار فرمانا دا سببا هركي دين وزمان او كيشد متكت برين يكم جار في زمان جيبا كن دا ديني وان بقالا شبر فيك يشدا ما شكل وهموها يا كردي تياوا بس ما شكل يزيديا وكردي تياوا عندنا ديني ما يزيديا وزمان ما زمان دايكي هزار سالا ما فارستيا وام قبولاتن ايك بان يكي ديجا ايرون بينش برلمانتاري چنه پارتی و چنه ویکتی دی اما که کی جاره که تشتبوشی او رایویشی و من دولتك الديمقراطي دینا یا دیتریشی مالفيمش ورا قلق وقلق زلال بكنش براستي وكو مجلسار روحاني وكي بريار داي سريو ان هنگي رحمتي باب الشيخ وتحسين بكشو سر رحمة خودي ابا دوكمنتا دانا چند دولتا هموا قم قبولات برايتي ما دكتورة ماي سليمانية بتشتد قوت وآشورينا عن قومك دينا عن رجايش وكل بانكم فرنسا دا كل قوبان المنايشين وام سوباسيا واتكنو قلق من gelek spas. لكرغستان تيجي تردور ألباتا كازاخستان تيجي روسيا ساراتوغ تيجي كراسنادر تيجي باجارم اوه دیجین روسیه دیجین و بالات دو که خواه پاراست نه مخواست که ای رو به کنفرانس ده اب دو که کردن باتون رو بیستین لیک کرد سوویت ده 4 دو کن اساسی هیله دو کن یکی کردن گرجستان ارمنستان داخلن هده یه دا دو که کردن آذربایجانیه وانا جدا داخلن ای رو قاتل ما دعوت كردن آذربایجان جی بچه داخلیه منکی یکشی کرد ترکمنستانیه یعنی 4 دعوت سهنی ما ایرو خواست که یک دعوت ببیست Perseguited. Persamen Beres Hirudin Samanraya Beres Hirudin ve Bersa standartizat زمانی کردی کرد ورم ها بخوازم سر وقتون پروبلم نینه زمانی که استاندارد سورانی کرمانجی گشت فرام کن زازاکی استاندارد چی کن لیلی چاوی همیچه استاندارتیزاسیا مثلا افکلامن فولکلوره
یا لسک گوان دست اللادم امی اونا چه استاندارتیزاسیا بکن امی وینک سرکیجان استاندارتی وچاوی امی وانا اگر هم در باز استاندارتینا اسانا مینه اگر هم در باز استاندارتیزاسیا بورینن پرسه خاکرد بیجن دقیقی بخوازم اگر هم استاندارتیزاسیا بکن زمان وچاوی سورانی دا زازاکی دا افگشین کسک مانا پاش فهم ناکه افگش یه بمره هر از بخوازم بزنم وچاوی فرقامه اگه که بخوازم استاندارتیزاسیا بکن فرقام ارتامه فرقی وان داگر کرا که بخوازم زمانی کردی چانده کردی بکشه فرقامه چیه؟ یه جواب سپاس کنم خودان دولتی نینه تنه دولت حتی دولت نیت دامزلاندن ام نکاریم برگار بدهین زمانك ستاندر جبو قش كدا تشي بكين ام ازمونا جايه جبو دولة اسرائيليه هون زنبري يعني دا مثلا جابونا دولة اسرائيليه زمان جو يعني وندا كربون يعني جوين عراقي ايراني سوريا لبناني مصري مغربي روسيا يابوني هر كاتبين بالباندورا زمان نتيمن سردست لي بشتي تشيكنا دولة اسرائيليه زانان جو شوباندن قريان عشيرتك ديتن اثيوبيا زماني وان نزيكي زماني تلمودي مو ايه اوكي هاتن يعني جبوي زاري او يا بن زاري دافوكي الرزمان يعني جراماتيك شكرين وبريارك سياسي دان او بزار بيبيتا زمان ستاندر جبوكي جوي دولة اسرائيل نها ابا حفتي هشتي صالبوري قشت نبيون جو اسرائيل بيبي زمان ضعفن بجاء ام يعني وكي من قول يعني انها دو جروبين اتنيكي جبو زماني كردي كرمانجي وغوراني هنا قبزان يعني سوراني جي كرمانجي دي كرمانجي جيريا تاني هندك يعني دنك ديتو غورين يعني باشقد دي بيتا بيشقد هون دي بيجن فقران ام دي بيجن قرانوا خوارنوا يعني او فا دي بيتا بيشقد يعني عاد واو في هندك يعني قلق يعني جوازيه فرق قلق يمن ليه مخابن نبخابن او تجي اثنين زاري غوران يعني ابي زازاكيا هورامي لك الوريا حتى على جراماتي رسمان طب كرمانجي فرق ذهنا يعني بس او كردن وكي ما كردن راس يعني نا قبري خوب يعني ادبياتها غوراني مولوي بيساراني قلق يعني هل بس بالي خانق بادي مثلا بيجا او يعني راسي بريارك سياسي هي قالك بيشروج يعني او زانام كور بريار بدان ايوه خدان مشينا زمانك ستاندرد شيفكن نابرا بيزار كردي نا ام نكارين وكي بيجين قالك الا كرمانجي ستاندرد يا سوراني ستاندرد يا زازاكي ابا تشتكى لا ابد لا يعني نبحث زمية او دولة بريادة سپاس گلنار وکی دبو کما خلق کرمانچی خراسانی بو چند پیوی دناب اخفتن وی هبو شاکرین یعنی کارین او دناب پرتی کارانی زمرانجی سوال بکو یعنی پرس بکو دلیل اوی چیه که وقت دبو کما او دبو که باتونی نیزی هبه کبرا جهانی یعنی از اب کوره پرا خفتنه که پرا مجاره که پوره یه که ما موزیک هبن ام 16 هفته جهد گفت سپاس جبرده کو جبرده کمر موزیک هبن سپاسی کن خاله ببورن اما قارن زمانك ستاندرد شيكن از بورا نرزم ولی زمان ستاندرد دولت چه نکه افزانیار توب دبن زمانزان توب دبن لیتراتورا و نظام دیگه دنیای گشت توب دبن سر دخوتن وان فینانسه دکن نورمال سر دخوتن زمانك ستاندرد چه دکن زمان ستاندرد چه کرن به دولت بونه و هیچ علاقه در نینه هیچ اما یادو دا جی مثلا هون بطیب عربی دنویسن سلیمانیه کردستان عراقی ابیجم هون نگارن زمانه که استاندارد چکن لی هون نگارن الفابه که جی چکن که گوب لاتینی وکی ام وفهم بکن اون جی کردن میلی داری کتابی وان بلا زمان لاتینی بکنن مثلا
از بنرن ام درجن دجبن آتاتورک یکی تنی بو رفرماتور یکی گلک مزن بو چه رفرم چکرن لترکیه الفابه آن گوهارتن هر تمیز کرن هر تشکر یکی تنه ام درجن ام نکارن دولت نه هر تشتی دولتی واقعی دادن نه اول تشتی نفسته زمان زان توب دبن ادبیات زان توب دبن هر شهر parça Kürdistan'ı o le dünyayı Kürdistan, bizim yin Rusya, yin Arap, yin bizim Türkiye hebe. Runen tıştaki bafakırın Uzmanaki standart çıkın ya dödenci metodisa gut alfabeyi bakın ya Latini. Bas av hieroglifi Araba mara tıştakline. يعني الآلي الريالي يعني واقعي حتى ام نبينا خدان دولت ام نكاري زمان ستاندرد شي بكين جبركم زمان الآلي پروردو هكرين سوشيال ميديا يعني راسي بشتوي برقارك سياسي بوليتيكي هي دولت او دكاري يعني او بسابين فرز بكا يعني من نكارينها يعني حتى ام يجين او كرديان باكو كرديان رجابا كرديان قفقاسيا قالك هم كرمانجي جيريا سوراني بخوين بنفسن ام نكارين حتى ام نكارين سر كرديان بعدينا يعني كردين هورامي دبر هربجا يجين قالك هم الا بسوراني راسي ابي يعني برزقري ام دزاني او ايش نبد لميا بري استرهلداني باشوري زمانك ستاندرد يقرتيها ها كرمانجي جيري سوراني لي بشتي سرهلداني او هبال الميل ببريارك انجمنا بارزقها دوكي بريارنا كوبنزاري بعدني كتيبة عربي بشتنا زليفيا هالوردو في الكريم وان قوش بو 3 سالة زارو بخوينة ناقي ايش الدكتوراه ناجي جيفينا جاي جزافة جاي يعني باندورا دولة ايران بيشن قركة هورامي بخوينة وفيلي بفيلي بخوينة فيلي بخور اسمي لبنا بعربي تعرف او كردين فيلي كردين بغدايا كردين نزيدوا مليون كرد هنا لبغداد لديالا چی دژنه ارتای عراقی دا اسمی لبونه ده چی معنی بس کرد دخوازن بزار خو بخوینن بس عرب ترک فارس زال حتی ساعت توجه دوتیه نگه ساعت 6 جویه که جاری نمی برگره کویه بکنن اگر چه رستوران از گره کویه بکنن میگه کرم کردش گلی هوالا پانل دویم هات سرداویه با علی کاریا و بارم هر تش نورمال درباز بو گله کی سپاس و گداری و خواتا و کنفرانس ما ایرو خلاص بو ام ناگش تاورن رستوران واده کی باش جیوه دری درباز کن سوی ساعت 11 ام گش کورا دی سراستی هفته سپاس و گداری